Fl-isptar Mater Dei ġiet inawgurata t-tieni Angio Suite b'investiment ta' 400,000 euro. Dan bħala parti mix-xogħlijiet li tisiru fid-Dipartiment tal-Medical Imaging. Din l-Angio Suite ġdida bl-aħħar teknoloġija ġiet inawgurata mid-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern li qal kif il-Gvern baqa' jinvesti fl-isptar minkejja l-pandemija tal-COVID-19. Id-Deputat Prim Ministru qal kif din is-sala se tippermetti sabiex isiru interventi kirurġiċi li qabel ma kinux isiru. Innota kif ta' kuljum isiru madwar 10 u 15-il każ u din is-sena sa issa saru aktar minn 3,000 każ. Iċ-Chairman tal-Medical Imaging Dr. Kenneth Saliba qal kif din il-magna ġdida tgħin lill-professjonisti sabiex ineħħu t-tumuri. Din il-magna li ħażidilna number one hija magna iktar avvanzata li tippermettilna naraw arterji żgħar ħafna. Hawnhekk aħna qed nitkellmu fuq arterji li huma minuskoli, sab millimetrik ħafna drabi. U ma tistax tarhom b'X-ray normali, trid dan it-tip ta' apparat biex tara dawn l-arterji u l-vini. Din il-magna se tgħin lill-professjonisti biex permezz hekk issalva ħajjet in-nies. Ħattina il-possibilità li nittrattaw nies li jkollhom bżonn intervent fuq bażi ta' emerġenza, bħal pereżempju xi ħadd li jkollu stroke, li ndaħluh fit-theater li ieħor u f'dil kamra nibqgħu nagħmlu x-xogħol li konna tal-ġurnata. Ukoll tippermettilna nagħmlu interventi fuq bażi ta' emerġenza meta jkollna nies li qegħdin jitilfu ħafna demm, tipikament minn ġozzaq jew anke wara xi accidents ta' traffiku.